Yo, there's a boy. Are you dating? For now, no. Yeah. Are you planning? Yes. When should we expect? It's my prayer this year. As I turn At 1 year older. Are you still dreaming of European? Dreams now, I'm not shouting on them. Kolado maradharia, kolado marora. Na meto ya thwariga. No le udekere hau. Yes. Ogo kenya gutana hera mwaka uyu ni ugwika ati. Ninga mumenyithia. Oha kameme-ini ngayenda. Ona ige we mwega muthikiria na mwirori wa Miaki na Mebe TV ngwiraga hano ho mucie wigue we mucingetwo muru wa Kimani. Riu kiuria aingi maikoretwo makiuria gwiciria riu ni magitweka akuheo anja tono akiuga akiuria wega ni Gathemba, are you dating? Akiuga no. Akiuria ni aragitarajia ukidate? Akiuga yes. Undu ria matarake aingi tondu aingi makiugaga hihi ni marakiriti na waithaka wa China. Andu ni makirekereria maoni mao kumana na uhoro uyu wakimamakia muno. Tukona ta Paul Kimani akauga atiriri wengine tunajua mubaba wake agikira haria Jenny Chege akauga atiriri wise people don't talk about their dating life. Nagi support wa muno. Lemon Lime akauga atiriri huyo Muthoni weekend akona bwana weekend ni single mama. Akirekia maoni make mega haria Sheila Gitau akauga atiriri trust Muthoni at your own risk. Agagetheka muno. Big Boss akauga wecoka kwa ithe wa mwana waku uria wazima mana we uyagakani akimoe muno. Ana akauga atiriri ukiolewa na waithaka na ukue ready kuwa na co-wives hana kirita ukigweta. Andu makireketie maoni mao kumana na video ya waithaka wa Jenny. Hihi ni weciragira undu ta uyu? Comment hau thĩ na tuke wa gushare. Miaki na Mebe TV.